Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka PMFME scheme Mahotsav kabalong haka apratrek ulbear arja apsan kalalap penpau perthei ya jingbam balai phojaj balapenmi de nongsang kam traijala khamtam gitu balayo jingmento na Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme haka jingkran bo officer on special duty uba MD Shadam ulai thu ba jing pelong ya yo yedi thien kalong mat penya pidi pat ba ya jingbam balai phojaj balapenmi basna de nongsang kam ki balayo jingmento lingba kani scheme jong sarkar padeng kumban chu pentep hangni bayagan ni scheme na stang house nam arja arpho bala ai jiben toy hadu kata yi nong sang kam la jong man penhe peniar yala ka jong ka kam ulai thu bagadi scheme la pet na dong shadong the Ministry of Food Processing Industry bat ke Directorate of Food Processing kabalong kum nodal agency hangni ha ka jala miglaya Nilayo aruk banyak keren bat katu kani gibriu kibalayo juman toy na kani scheme haka bagil penpau ya jing ngungu ke bakraw ya sorkar kabala pen mentoy hadu kata-kata ya kakam kabagi seng Mga yarap ki china achar ki PMFME yarap yo nun kalai kwacha dengan stang karena sentu arpasau ngala stang la chisnem ngala stang ini business dengan la supply na po asamru de menta lawan kumni arsin ngala wan na ha noksai ngala wan lawan di de menta bachane ngala long arsin long arsin tenga la di baha mentaro biang pi dala iba food processing la yarap yang lawan chim training na chnong juni ado almost Tiawari ngalawan chim training hatu tenga la de training da arsin ngala de training food processing tenga dang itu ki PMFME dang itu ki ngayo non batka SSC lon Nila serang ini kam nado sinam araja khat tindai tebun ki saras mela ki bangi la yo bandai ki ba penlong ha polo fire brigade tanang ta magyong bun ki saras ki bangi yo lek keleng ko inso ba kani ga jung penlong ni yo aji mentoy ni buan ki customer ki bangi ya kendu tanang ta ki obsar ki ba la banyarap yang ni lemba ki fasai ki leveling tanang ta ban penia ye ulam ki madu menta namar ba ki penlong ta ki si miso ba kalong sudu nong ni namar ki si ki brio bun ki bom pat tep na arti lai si le se long nilai yo em ban di kambuan reitang sisi te minam la ban di lot ikima ti bangi la ara subon hadian bangi la arung ha ka SSG kaya SSG jong ni kadege ya trelang SSG tening kong ni dan khat arngun
hadiah na tu ki ngidon setang prangot te hadu mentang ngidon prangot te training ni kam ban le food processing ia ka training namar ni hasnong idon I we iba le ia ka ungap em te ngila yo training na hadiah na tu ngisa sedang ban namar lengba ka group em lengba ka bangi idon ka SSG Deng ya pakat ka kam paken le ning ko ngi le saya ka handicraft hadian ngisa le saya ka food process ya ka food process ya ka ungap ni himdan ni sujar ba itu ya ngisa pa te nanta ki leveling ni la ka asna no hati saiban tanang ta ya kini ki black pepper ki belief pat isu terlihat iki bisa hem manta jengaram ngila yo na ka MSRLS naka PMFMI nila yo sa po jatingka tanggapan higa jengaram nila yo namta ka food processing Tipis na bagay gayaran. ho ngisang bakayaram namar kini hide gimar kibangi penmi hinasnong lajong nakata kadang ngisang ba kayarap sibon yang iki SSG bangin kreya kani kam Temta kasni ngiwan hame represent jangka PMFMI scheme tamar ngala yo ika scheme jangka PMFMI te nakan ika scheme ngala yo arlak nya pusan hajar te hak ngala pendan kam saga mesin te sedang pade ban snai ge yeng te hang ni ngala wan ra ika wan le ika naga food processing te kum ge food processing ngala le kum ge ashar ki juice ki candies beper ki juice ro beper ki pickles ki wine ki jam bat ki begi te nak candy kum ki candy ru ngale somar leng candy ta hagapor ayom jong sapok kasi ngale sapok kasi syang lajang jong ne usok khalam ru ngale yo candy bat ki soru ngale lawe usok ngale proses na boncai ki jingbam kumki jam na kumki ashar kumki candies na wewe uso the syang haka ayom jong kisok nga proses yaki niki ma jong abro na madon kisok ba syukai na klau don kisok pade nga ngidon tang nak perhe don pade ba nga thong hina kumki nikis ing kumne senrai pade nga thong nak perhe nga proses degi jong nga ba kimat degi jong iba de local sos Nijot na iya ba. Kam ngala sedang arja kakandai ban ngala pas training la RRTC. Te menta dang la khmat da bun hak training ngala da certificate bon ngala da bio. Iki winding ngala da pas training hane IHM paga certificate ngala yo. Menta ngadang persyang ban le ikan nega first exercise license jong wine. Lakan nega scheme jong PMFMI ngas ngasibun ga ajing rabinga namar ba nangkong ngasap ba pengas naigine ngaklam da don hare kita gi kumgi container nane kumgi negi ki basket nane kumgi negi syang kriya ban thabi giso te hagapor bangala iyo ya kene ka scheme jong PMFMI ngala iyo ban thiet ya gine gi mar banga ban don kami ke tes ka werut machine ru ngala don te ta ka jing ru ngala dang kham don ba story gini gi marjonga te hadin bangala dap siu ya kane ngakwa syo bakin ai syo yang ngakam he kane menta na mga dang he ke business jonga ngakwa no iki ban ai ngakumba shpaulak ai sejera Kano fi don bangayo jangka PMFMI nakaling jonga ngasang shibun ka sukha yang ban apply na mala don ikong imi ba de ha horticulture jang juai te ila wan be shay yin jonga ila phone be yang ngai wan hayin jonga wan apply yang sa dimension ru la tip hayanga takadaw kila khadinga ban apply kan ka scheme kan ne ka tre kan ka kam bangale ko food processing de tang mga marway nga don ilok jonga ibayarap banga ka
berper kumban ra ikimar kumban baik sekper sha keleng betul dan don pades kinong trai janga kumban laingut sangut teng don haga babun kam ngakut sangut teng bende man la kasngi gila don kinong trai janga ar ngon te manga bari lok gila don sangut hari sngi ngila trai ma janga pade namar ngala don dukan hi kedukan janga ka balong ha Jansurak hi balong national highway te tang pade kumne la don exhibition ngale exhibition te don bade bangayo order namar ngala le sha bar state ro ngala yo order commission rai te ngasile ikir ka sport pace ada ka pit post nane bat ka general post ro kumto shang hakar chukam kwa jongki trai ba pha yo sun rai nane kini gi ma jonga Đây cái dấu cái bà đi phát cả một hot shop FME PM FME scheme. Ini cái PM FME scheme cái đây cái Perdana Menteri Formalization of Micro Food Processing Enterprises. Cái này cái dấu ni ai nang tang na benta cái beneficiary cái bala chim ya cái scheme. Cái scheme cái đây di sha cái đây cái bala sedang nado arjara arko. Sementara layak pemesan senang. Di ini ke scheme ni ai amtam ya gitu ki small entrepreneurs kedang sedang rengi alam iki ya kebakin la ban integrate iki ban formalize ya ke business ke jongki di ini ke scheme kawan na ke Ministry of Food Processing Industries but hangi Meghalaya ke nodal agency ke Directorate of Food Processing ini ke Directorate of Food Processing badan kedua ke Department of Agriculture and Farmers Welfare kini ke scheme ke yarap haki bubun ki benta kawai ke credit link subsidy ke bagi ai hado lifetime person ke subsidy hakini ki penyo ya ki loan kini ki loan baru ki dan kini ki district resource person jangi ki bahagi district kini rap maki ya ke ban wa kini ki beneficiaries tu ulu bakwa ban shimi kini ke scheme issue phone nangta kini ki DRP jangi ki therap ya ki ban snai ki DPR ya ke ban apply through portal na lembaga portal jangka MOFPI te ni ki ai hadu life san person ya ka subsidi but kalong hadu ka ceiling jang ka subsidi ke de hadu 10 lakhs do nu entrepreneurs bedan ka project ka kain no hadu art punyo ngani hadu life pulang punyo ya ka subsidi ka ba chip pulang tenang ta ka don pat ka wei ka component ka bani ai ke de ka seed capital kini ka seed capital kan ni ai tang cheki SSG members but ni ai lembaga MSRLS kinu bela register bagat MSRLS kan submit changi ki kerteng jongki ini pelai ki hado 100,000 wew members ta hado mentang nila dep approve kumbalai hajar sanspa ki SSG members bat ka amount ke bangila dep release kala along kumba rapoinsan crores ini ku meneru por mengidang dan ka function hang ni dan ke bangidang show approve menen ke government ke ai hado news pa sanho wait lagi application mila approve
amounting to 2.3 crores. Ya. Kata kedai ka kawai ke komponen. Sekawai pat ke komponen kedai ka capacity building. Ni ai gini ki training di dan ki training partners kawai kedai ka USTM kawai pat kedai ka Ascensive Sensor kini kedai ki training partners ki bagi lan panel ki bagi ai training sia ki entrepreneurs kami ilani kini ki bila apply. Mereka bila apply nang ta kinda ke training yang ki kendala ke tolong ke saus ni lendesan sini hadin kita akan sedang sekali ke agensi ke ban evaluate dan ban assess ke tua training. Jadi ini ru kelane di training partners. Ini ke bawan ban participate mata ke sini ide bawa tiba tashim ya ke scheme ide ke beneficiary jom ke PMFME scheme. Dan apa yang kita ke beneficiary kita kumba sispa hab pendayut adu mentah ke belashim ya gini. Kebabun ide ne setai segarus seni kita kumban riu kausan ini dia na pedang jong kita niji long ni khot iki bat ni kwa laki kwa banya sim banta ni kum kindan ki beneficiary ki barang syukir tang ki machine kimpat proses kidan pat ki kinja beneficiary ki ba empat da snow long banwan ra ki mar jong ki jadi kata long kinu ki bela kham kiba kwa banya sim banta ki snow bakilala ban i se partai ki produk jong ki ya kita ni khat ki batik kiman ni nalor kata ro kini ki SSG ki badai nagi self help group naga MSRLS kala identify ki bat ka wan yalam ki hagani ke jaga antar ski ki don kumba life home ki entrepreneurs ni ki belayo ikani ka subsidi lani ikani ka scheme ki brasim bawan ye simentan ni dia ke jingwan jongki ni sil nak tai ke wa plus ni jongki hang liru ni sil dan kiba wan arngur laingan menteri kat kum ke guidelines ni sil tampang yo we kini ke dia kat kum ke inisiatif ni ke guidelines ni agak baki pelong ikani ke mahasiswa ke dia datang sisni but kini particularly ke long ba for widespread awareness program di nyibu tang sisngi ka ban pelong ndrai ni kita support kimbun ma ki wei pa ki organization ki ba pelong mi ki exhibition ki fair ni gitu na ka poch ka por ni invite ki bala shemi ki scheme ni shat pha ye ki shi gitu ta ki dan ki ba asni ki dan bala sni ta ndrai particularly dia ni ke mahasab ko ba tang sisngi ni hable hi ba sisngi ta naliang ka daritri jom ka crossing kadang ke scheme akabangi banirap iki katakan hit ya kini packaging materials kayarap hado kumba 100% ban hit ya kita ki packaging materials segalong haki ki jar lane kalong haki ki bottles la kalong haki pouch kino ki jingsong bagi kwa iladan ki list ke strong ba ban bagidan ki packaging material buat bakila ban apply lang ba ka website jong ka DOFP nampak kita kidor ngila i bat na undu vendor bakila ban kit na kanu brand lani company hadin kata apa ingin sa ni kilisiu wet lani kilisium na utu vendor ko baki kwa ya ka 50 ya ka steng don maki kilisiu cho directly so tu vendor bat ka steng don pat kan sesiu government tu vendor kemanti dong ka directory hi kalong banirap iki kumnoban anhika iki ban ai ke teknologi kumnoban proses kumnoban penmi ban kunjuru ban follow ya ke FSCI standard haga lagade haga hygiene dan lagade haga way of processing de mereka market pat kalong haga gibabun hi ki bentang ni sai ki kum gini ki platform haga bagidan kum gini ki exhibition lagi don ki buyer sellers meet lagi don ginu ki way ki organization pelong ya ki fairs jong ki lagi ni set pha ki ni entrepreneurs jong ni jadi kita kerkom bangi connect iki saki way pat ki market kedai kum ka special campaign lani ka awareness akaba ni ai ka ban pensapriang su ya ka ni ka sepang ni ka scheme ka PFM scheme kedai ni kata daw ki berot bawan participate ni kedai tang ki beneficiary tak ki bala shim ya ka ni ka scheme